Ndĩ mũhũri biacara wa itũra rĩrĩ na kũrĩ thaa 10 nĩguo hũrĩirwo thimũ nĩ ũmwe wa arĩa matũrangagĩra itũra rĩrĩ, matũmenyithia kwĩna mwaki, na hau ndoya ikinya rĩa mbere rĩa gwĩta arĩa thigari arĩa makoragwo area ĩno ũtukũ, na mahota gũtũteithia na gwĩtĩra thima moto, na nĩ makinyire ona ihenya ũrĩa kũhotekire na magirĩrĩria mwaki gũthiĩ na mbere kũnene. Amechomekewa kwa workshop yake kabati karibu 20 na hiyo ni gharama ya 1000 karibu 300. Hii ni ya Kenya Power, so moto ilianza hapo, so naomba serikali kama wanaweza kutusaidia watusaidie. Waja hii kwa mara ya kwanza, hii ni mara ya 3 ya 4, na mara nyingi huwa tunachomekewa hivi lakini hatusaidiki na serikali. Hiyo nyingine bado tumechomekewa. Haya, raundi ya pili bado tukachomekewa, mali ikaisha. Saa hii ni tipo wa 3. Bado kwa saa hii hatuwezi sema ni nini ilianzia, sababu kuna wanaohusika na mambo ya usalama, nafikiri uchunguzi unaendelea. Tunaweza omba serikali juu hii ni capital city, wawe na security ya maana, sababu hii ni kurudisha biashara yetu nyuma, sababu hii biashara ndio inatukimu. Tunafanya kazi hapa, tunalisha watoto na mabibi na tunasomeshea watoto hapa, na ile kitu tunaweza omba serikali, tafadhali itusaidie tu, hata kama ni mkopo inaweza tuletea mkopo, tunaweza pata hii pesa na itusaidie, ituinue.